buri mwaka mu kwezi kwa 12 abicaza ba diocese ya West Ankole abari kutura muri Kampala ne beta bishop wabo kushaba nawe. Umwaka ogo bamweserizo bari anyumwe bazyo nukwe kubagambara hakwetantara ekibi babane benda kwetungura. Kambagambire Yesu Kristo nayenda ngo tukore akatsomo usome yarati nyenda ngo mwane byane biri kugumaho mwe bari gukora mwe bari abantu mukozere wayombeka mwakora magura motoka mwakora masomesa abana banyu mwakora mwarebera abazere banyu mwakora mwabangire kanisa mwakora mwargahidara mwazarindi reka mbatera umungaro mwizera Yesu Kristo mwe bari gukora. Omukushaboko babiri nibishongora ebyeshongoro byo kuzarwa kumujuni Yesu Kristo kandi na Bishop Johnson ayongire yagamba ahamazarwa ga Yesu. Kuba umwana tuzarirwe umwana wo muza tuhirwe ubutegeke buri yabaha mabegaje bezina aryayetwa nise umuhanuzi urukutangaza ruhango bushoborozo bwona tateto tawaho mukama wo businje kukamasi. Canon Apollo Buzare mukuru w'abakristayo aba West Ankole Diocese abari kutura muri Kampala agambira inshonga ahabwenki nubakore kibura mwaka. Kandi wajyamwe cy'icyo itutwa gutsembera muri Kampala bishop ayije nabwo twakusima akonti kwa na Christmas yatangira twiga abakumburayizina batahiritu mwanyo witu umutunguka umungiri Wirizi bashasha mukuru w'abakristayo bona agambere ahashonga z'abashima abarukwenda diocese. Ubureberezi ukungwa wino kuraba mgendera yabo and we were properly guided by his grace the Archbishop Biara Pastor West Ankole. So abantu abo kutamureba arwaba twiburo bureberezi yo buristinga bureberezi Bishop Johnson Twinomujuni bureberezi nawe nana kumunchi kuzeze kanisa basa kureba kwechete ngwetu cyakirina tunyenda tucetekereza nebo na munonga abo abantu abagyo batwara injiri erukujana abo group erukujezo bureberezi taro kujezo bureberezi ndi Ivan Tsimi.